он марди пире ки кам-кам шуморо ба вохӯрӣ даъват мекунад ва шаб то субҳ ҳамроҳ накунени кора илтимос. шарта дига мекунем. Тахшурае бача нара. боре дар тарабхона аз кисаи худ расход кардаед? шумо наметарсед ки спонсори шумо делинияти ғаш дорад? Тахшурае ва дидиша. Тахшурае. ман дар барномаи пешин гуфта будӣ ки дигар шавҳар намекунам. Не ба фикрам. Нодуруст аст. мегӯянд ки Назира тоҷик нест ва дар ҳама ҷо худро туркменка мегирад. Назира, духтар o'gay падар буданатонро фаҳмед, чӣ кор мекунед? марде ки дар ошиқӣ туро кидат мекунад ва охирин рӯзе ки ӯро во мехӯрӣ, ба ӯ чӣ сухан доред? Агар зан надошта бошад мегирим шад. доруву табиб танҳо як сабаб аст, аммо шифои он дар дасти Аллоҳ аст. ширкати шифофармо намудҳои гуногуни дорӯҳоеро пешниҳод месозад ки барои баровардани риш, барои баровардани мӯи сар, барои нест кардани бӯи бадан, барои фарбеҳ шудан, барои хароб шудан, ҳамчунин барои бемории гурда ва бемориҳои мардона ва занона ба шумо кӯмак мекунад. аз номи канали Меҳробро салом фиристед, тахфили оҷро ҳатман ба даст меоред. рақамҳо дар рӯи экран. салом ва боз ҳам салом тамошобинони азиз ва подписчикони ҳамеша фаъоли канали Меҳробро. инак фурсат фаро расид, боз омадем бо барномаи ошкоро. медонед ин навбат меҳмони барномаи ошкоро ки аст? яке аз гулдухтарони зебои саҳна, зебосанами саҳна, оне ки бо суруд, бо тарона, бо оҳангҳои марғуб моро ҳамеша шод мегардонад, Назира Холова ҳастанд. азбаски барномаи пешин рӯбарӯ ном дошт ва Назирабону меҳмони мо буданд, мо огоҳ карда будем ки агар нафаре савол дорад метавонад дар шаҳр, яъне дар комментария нависад, онро пешкаш мекунем. пеш аз ҳама биёед Назирабонуро ба барнома хушомадед мегӯем, баъдан барномаро оғоз мекунем. хушомадед. Ташаккур зиёд. чӣ ҳол доред? ташвиш наафтодед вақте мо шуморо бори дуюм ба барнома даъват кардем? На, албатта не. Саломат бошед ки маро ба барномаи худ даъват кардед. Ман аз ҳеҷ чиз наметарсам. агар инсон айб ё гуноҳе надошта бошад, худро пешниҳод намоед. агар инсон айб ё гуноҳе надошта бошад, бо дили пур мегӯяд ки аз чизе наметарсам. пас Назира аз худ чӣ мегӯянд? боварӣ доранд ва ба ҳама саволҳои мо посух мегӯянд. ҳамин тавр нест? наметарсед ки саволҳо дашном аст, сақорат аст, хуб аст, бад аст? На. ҳарчи боду бод. пас биёед дӯстони азиз ютубро мекушем ва анамон комментариҳое ки шумо навиштед, аз байни анамон 600 комментарие ки ба барномаи тозанашри рӯбарӯи мо омада буд, онро як ба якта мехонам. албатта беҳтаринҳояшро мехонам, чун дар он ҷо бисёр суханҳои хуб буд ки Назира духтари хуб аст, самимӣ аст, хоксор аст ва инҳоро мо дар умум гап мезанем ва билохира биёед саволҳое ки шумо гузоштед онро мегӯем. Наҷибулло ки тамошобини ҳамеша фаъоли канали Меҳробро аст навиштааст: Назира, духтар o'gay падар буданатонро фаҳмед, чӣ кор мекунед? Чӣ хел? Нафаҳмидам. дар ин ҷо савол омадааст ки агар шумо фаҳмед ки духтари аслии падаратон неву духтар o'gay ӯ ҳастед, чӣ кор мекунед? Не ба фикрам. Нодуруст аст. не мисол шумо, ман намегӯям ки Назира духтар o'gay падараш аст, вале дар асл агар ки замони дар синни 23-25 дар синни 25 солагиатон фаҳмед ки шумо духтари падару модари худ нестед ва шуморо аз дегдон гирифтанд, чӣ кор мекунед? ҳеҷ кор намекунам. шукр мекунам аз худо ки чунин падару модар дорам ки маро ба воя расонданд. яъне ба падару модарӣ қабул мекунед. аҳсан мегӯем ва кам нафароне ёфт мешаванд ки ин суханҳои Назираро тарафдорӣ мекунанд. ва бисёр шунида будам ки бисёриҳо қаҳр мекунанд, сари қаҳру ғазаб худкушӣ мекунанд, дигару дигар, вале аҳсан ба Назира ки ана ҳамон лаҳзаро тавонист тасвир намояд. ташаккур мегӯем ва биёед саволи дуюмро мехонам. Назира бисёр духтари ситорагарм ва хушмуомила менамояд. мабодо ба модарашон домод дар кор нестми? чӣ мегӯяд? Ҳозиражда не. чаро ҳозиражда не? оянда ба дар кор? оянда ба дар кор, аммо ҳозиражда не. ҳозиражда фикри шавҳар кардан надорам. чаро як духтари зебо инқадар ҳусну латофату зебоиро дар шумо мебинам? рости гап шавҳареро мехоҳам ки ба ҳами корои ман дахолат накунад, яъне ба ҳамин сарояндагии ман зид набошад. аз ин пеш дахолат мекард? Не, аз ин пеш ҳаму якм шум. ман уҷо сароянда набудам ки дахолат. ташаккур. ва ин посухи кӯтоҳ буд ки Назирабону хушрӯ посух доданд. биёед саволи дигарро мехонам. суруди чашми туро зиёд мехоҳам бисароӣ. хоҳиши мо муҳоҷиронро рад насозед Назирабону, мо мухлисони шумоем. албатта бисёр бинандагон ман дар комментариҳо хондам гуфтагӣ ҳастанд ки шумо овоз надоред.
راستی گپ ناراحت شدی؟ میخوام نه ناراحت نشدم، خرسند شدم. میخوام که باز هم خیلی آدمایی هستن که از خفای ما گپ میزنن بسیارتر شوند، من بسیار مشهور میشم. یعنی شما خرسند میشوید؟ بله. در این شب مستانه رویم به میخانه، بدار شم عشقت منم پروانه. در این شم عاشقانه من و تو دیوانه، توی به کنج قلبم عشقم یگانه. چشمی تو دو چشمی تو ستاره این آبی من، کی میبرد خوابی من بیتابم از تو. چشمی تو دو چشمی تو ستاره این آبی من، کی میبرد خوابی من بیتابم از تو. بهترین احسن میگیم که یک صدای خوش با قوت مرغوله‌دار بود که نظیره بانو توانستند پیشکش ما گردانند. و بیاید سوال دیگر رو میخونم و در اینجا سوال خیلی زیاد هستند، کدومش رو خونم نمیدونم. میگن که نظیره تاجیک نیست و در همه جا خود رو ترکمنکا میگیرد. از او پرسید این سوال راست است؟ من تاجیک هستم، از تاجیکستان. پدر و مادر تاجیک هستند؟ بله. چرا شما رو بسیار در خارجه میبینیم؟ خیلی راستی گپ یارگم ترک است. پدرم از طرف پدرم ترک است. مادر تاجیک هستند؟ بله. یک عشقی رومانتیکی داشتن اونها با هم خانواده شده بودن؟ راستی گپ ممکن نمیدونم. مادرتان نگفتن چگونه شناخته شدن؟ گفتن با واسطه پدرشون. و شما همیشه خود رو تاجیک دختر بله میگویید. تشکر میگوییم و بیاید سوال دیگر رو میخونیم. چند روز پیش شما رو در ترکیه دیده بودیم و در اینستاگرام خبر داده بودید که کلیپی نو کرده ایستادید. تقدیر اون کلیپ چی شد؟ دیگر تماشا نکردیم. انشالله به نزدیکی میبراید. چی نام دارد؟ منتشر شده ایستاده است، یعنی چرا بدی. اوه چرا بدی. میتوانید زمزمه کنید؟ بله میتوانم. مرحمت. زخم عاشقی بدل تنگم یادگار، قلبم پر ز غم چشمم تر از این روزگار. تشکر میگم نظیره بانو و بیاید سوال دیگر رو میخونم. مردی که در عاشقی تو رو کیدت میکند و آخرین روزی که او رو وو میخوری با او چی سخن داره؟ تنها میگم که خوشبخت باشد، گر هیچ چیز گفته نمیتونم. جنگ و جنجال نمیکنید؟ نه، چون که من برای مرد جنگ نمیکنم هیچ وقت. زیرا برای هر یک طوری موی شما یک مرد ایستاده است و خود رو هیچ گاه در نزد او پست نمیگیرید. بله. احسن میگویید. تشکر بگذار میکنم. خوشبخت باشد با کسی باشد. و بیاید سوال دیگر رو میخونم. برای تحفه گل بیارند خرسند میشوی یا اینکه پول؟ با من فرقی نداره. بیشتر کدامش رو؟ هر دوش. یک تاش رو انتخاب کنید. پول رو دوست می‌دارید که گل رو؟ راستی گپ هر دوش. اگر گلی که در داخل هر یک برگش پول داشته باشد اون رو خوش دارید. بله. و از عاشقانی که نظیره رو در حقیقت دوست می‌دارید خواهش می‌کنیم که گل رو که آورید حتما در داخلش پول رو هم گذارید. احسن. بیاید سوال دیگر رو می‌خونم. آن مردی پیره که کم کم شما رو به واخوری دعوت می‌کند و شب تا صبح همراه چق می‌کنید به قول کیست؟ کدوم مردی پیر؟ نمیدونم. این رو شما تنها گفته میتونید. نفری که نوشته است شما رو در کدام طرف خانه دیده است؟ مردی پیر؟ بله. باور کنید من نمیدونم کدوم مردی پیر. شاید اگه خشتبارتون باشد، پدرتون باشد، شاید نه نفر دیگر. پدرم نیست اینجا. راستی گپ من یگم مردی پیر کتی نمیشنم. آن نفری که این سوال رو فرستاد شاید نظیره رو با کسی مانند کرده باشد. بله. توجه میدونم نظیره با مردهای پیر علاقه ندارد. بعد من هر جام نمیرم نمیشتم. چرا نمیشنید؟ مثل دیگر سرمندها با جایهای دلخوشی که طرف خونه ها نمیروید؟ نه. کی نمیموند؟ اگر یگم یعنی دعوتی که از طرفی امی کسبم باشد میروم. به سبب نمیروم. یعنی بخوری عاشقی دعوت کنن میروید؟ نه. میترسید؟ تشکر میگیم و بیاید سوال دیگر رو میخونم چون سوال‌ها بسیار هستن نمیدونم کدامش رو بیام. در برنامه پیشین گفته بودی که دیگر شوهر نمیکنم. با این قدر حسن و جمالت چرا از مردها دلخنک شدی؟ نمیتونم گفته بودم که در برنامه‌تون.
мисол агар нафаре маро даъват ба ушуқӣ бовар кунад, надорам дига ба умедонад ягон ки ман мард. чаро манам мисол ман марди хуб ҳастам ва Хай метавонам ҳама ки дар хел зиндагӣ зан вафодор ҳама хел бошам. аст ки зан чанд бор мебахшад гуноҳи мардро. Занҳо мо ҳам хел ҳастем ки дилмон заиф аст. Барои ҳамин ҳамаро мо бовар мекунем, мисли худамон фикр мекунем. Баръакс шумо гуфта гузаштед ки ҳамаи мардҳо ҳамин гунаанд, аммо панҷ панҷа баробар нест ва шумо наметавонед ки як марде ки хиёнат кардааст ҳозирашда ҳама панҷ панҷа як шуда бовар кунед. на, ман тарафдори ин гап нестам ва як мард агар дар ҳаёти шумо хиёнат карда бошад, 99 марди дигар ин корро намекунад. хай мумкин дар оянда пайдо шавад марде ки лоиқи ман бошад. барои ҳамин дилшикаста нашавед, миёнро маҳкам бандед. Пас аз барномаи ошкоро ҳатман домодҳо қатор даратонро мекунанд. Иншаллоҳ. ташаккур. ва биёед тамошобини азиз саволи дигарро мехонам. сарояндаи дӯстдоштаат кист ва дар ҳақиқат мухлис бошад, суруди он нафарро бисарояд. нафаре аз мухлисони шумо дар ютуб канал хоҳиш кардам. Юлдуз Турдиева. марҳамат, биёед якҷоя мешунавем. بس این پنجره تنهایی علمی اکسره تنهایی تو نباشی نفسم میگیرد عشقم جانکی من میمیرد تو نباشی نفسم میگیرد عشقم جانکی من میمیرد به دلم غصه چرا میدادی تو مگر حال مرا میدانی به دلم غصه چرا میدادی تو مگر حال مرا میدانی به دو پایم زده ای زنجیرت عشقم در دل من میمیرد عشقم در دل من میمیرد. ишқатон дар дилатон намирад ва нафаре ки шумо орзу мекунед ва ҳам тақдири худ медонед бигзор пайдо шаваду шумо як зани хушбахт худро ҳисоб кунед. ва биёед инҷа саволи дигар омадааст ва хандаовар аст ва ман наметавонам ки онро паноҳ кунам ва беҳед мехонам. боре дар тарабхона аз киссаи худ расход кардаед? бале. чанд маротиба? бисёр. чаро ҳамон нафарҳои дигар небуд танҳо аз киссаи назира расход мешавад? ман вақте ки ба тарабхона рафтанӣ мешавам, то киссаи худро набинам ки набошад, агар намеравам. агар бепул бошед чӣ? намеравам. ташаккур. ва охирон бахшиш дар инҷо як нафар хоҳиш кардааст ки як шарт гузоред ва назирабону шарти маро иҷро кунанд. албатта шартро бояд ҳамагӣ иҷро карда тавонанд. шумо хоҳиши мухлиси худро бояд рад насозед, чун барномаи мо ошкор аст ва шумо дар раҳ рафта истодаед, худро дар нақши мард тасаввур кунед ва анамон бачае ки дар назди шумо гузаштааст гап партоед. чӣ мегӯед? имрӯзҳо духтарҳо аз роҳ мегузаранд, бачаҳо гап мепартанд, бихӯрумтаб дигару дигар. кане як бор шумо дар образи мард маз намебароям. ин шарт аст ва шумо шояд айёзаш бароед. тахшрувае ва дидиша тахшрувае ман тахшрувае бовар кид гонаҷон намедонам чӣ хел гап шудем. не аввал худаш гап зана бояд. тахшрувае бача нара. ташаккур. ва биёед саволи дигарро мехонам. барои сароянда зан, хусусан барои занҳои сароянда дар ин шабу рӯз чӣ муҳим аст? пул, спонсор ё чизи дигар? албатта спонсор. баъд аммо маблағ боша, агар спонсорам дар кор нест ростикар. спонсорҳо чанд намуд мешаванд? агар фоидае ба эшон расад, онҳо ҳатман кори шуморо буд мекунанд. спонсоре ҳастанд ки аз дили пок кор мекунанд ва дигар. шумо наметарсед ки спонсори шумо дилнияти ғаш дорад? ма аввал мепурсам чӣ аз мо талаб дорад. агар пешниҳоди оиладор шавӣ кунад ё ки дигару дигар пешниҳод созад, баъд шумо рад месозед? агар зан надошта бошад мегирим шач. ташаккур мегӯем ва спонсорҳо қатор пайдо мешаванд. саволи дигар. бори марги худро фикр кардаед? дар марги ту бештар кӣ месӯзад? албатта модарам, боз ки? духтарам. фикри маргро накунем илтимос. метарсам. сахт. бале. ташаккур. имрӯзҳо ҳамаи сарояндаҳо рӯ овардан ба мавзӯи ишқ, муҳаббат, вафодорӣ, ҷудоӣ, дигару дигар ва бо ҳамин мавзӯъҳо мехоҳанд сарояндагиро идома диҳанд ва дар байни ҷавонон фахр кунанд. чаро шумо дар мавзӯи ватан, модар суруд надоред?
дорам дар бораи ватан дорам. агар рост бошад метавонед ки 4 мисра замзама кунед. бале, марҳамат. лолаи хушрангу бӯям ман ба домони ватан, аз дилу аз ҷон бигӯям шукри эҳсони ватан. аз дилу аз ҷон бигӯям шукри эҳсони ватан. мебарам то рӯи дунё, то масири кӯҳу дарё, то ба фасли сабзи рӯё шӯҳрату шони ватан. ташаккур мегӯем ва тамошобинони азиз, ин буд барномаи ошкоро бо иштироки бисёр ҳам зебо санави саҳна Назира Холова. Назира хон, дар поёни барнома чӣ гуфтан мехоҳӣ? ташаккури зиёд. шумо чизе дар бораи ман мегӯед, мухлисони азиз, ман зид нестам. се мегӯед аз таҳти дил мегӯед, ман зиқ намешавам. бигзор ами гапҳои дағал бошад, хуб бошад, ман хурсанд ҳастам ки шумо аз қафои ман гап мезанед. зинда бошед, ҳама вақт сарбаланду хонаобод бошед. ва сурудҳои шуморо дар оянда сурудҳои нави манро интизор бошад. Ташаккур мегӯем ва бисёр ҳам мо ифтихор мекунем ки шумо даъвати моро пазируфтед, меҳмони барномаи ошкоро гаштед ва як ҷаҳон сипос, як ҷаҳон ташаккур мегӯем аз номи кулли тамошобинонамон. тамошобинони азиз, ин буд барномаи ошкоро. бо шумо будем ман Рустам Азимӣ ва сарояндаи бисёр ҳам хушовоз Назира Холова. хайр.